Beh, kengken beli gede, mai. Ada ning sapen. Ada no lo. Sapen beli tuh nih begini lo nak. Aduh, hari-hari libur kini apa dek mak gaya nena? Bosen no. Nggak liburan kan dek, kan. Bah, nih luang nih asana. Coba deh hawakim melajah menjogedan. Ini nawangnya, nan job undangan, menjoget. Mi, adik kene gati dok beragane no. Nah, yang kenang man. Memang kita melalui nya. Ingo gati dok pe, main lah melalui. Mana? Ya. Bu, deh, ada nak jogging no. Kumai. Nih, lo mau saja jogedannya ini loh. Nih, beli gede. Lakar tija nih beli main singgah malu dini. Jalan-jalan malu loh. Nih, ngajak tuh bagus. Apang singingo jumah. Mi, ngoh gatia sana kena beli ini niki no. Singgah kan ngejak sama jumah ho. Yan kurunan beli ini nak selalu nyakan loh. Mungkin just lemang bedik basi. Zaman gerit loh. Mayan kita mayan negak lo dini beli-beli ini. Ayo Maya. Ayo no. Nih yang beli putu kengken nih, adi jepuk san uling tuni tepukin gobane. Aduh, aing gedein masalah ini loh. Kenapa tuh beli? Kancing ini jak sama jumah. Aingan kento loh, nawang sing panake nabrak jelme ibi. Ije kone hal yang pipis anggon Maya jani. Mi beli putu, adi jelek keto nasi beli nih. Kangguang dogen sebelu. Intini bersyukur minekadi keset batis panake. Nah, amun kita beli karena jalan malu nah. Kanggo amun anden loh nah. Nah beli mencepet yang kalau lanjut latihan masih. Nah, Timbung. Nih beli-beli ini tuh yang sebelah masalah jeki bingin besik-besik nasi itu jek. Kenkenan jani ragane deh. Ije cangal yang pipis ini. nah, jadi coba merelain malu. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Pantas. Lalu, bikin cukup pakai sawaki. Deh, ampura. Nah, gini tuh. Yang hidup itu emang liu ada cobaan. Tapi yang bedik cobain adanya. Saja masih. Menjani kengkenan awake. Nah, coba jadi putu mulai be. Pulasang bani, nyanyi nak bebangun, nak melanasan bayu nih. Men, kerja gede. Cangkar mulai masih sakit nggak sih no? Kar pulasang bani. Oh gitu. Nah, raga kan malu nah. Adang-adang tuh nah. Dia telah bang oyong-oyong jaraga. Enggak rayu deh. Daripada mulai, adanku malu sukrani malu. Manyi bing bedek lu nganasan bayu nih ya. Lo sukraning. Lo. Beh, kengken beli gede, mai. Ada ning sapen. Ada no lo. Sapen beli tuh nih begini lo nak. Ih, beli nenek kadang aja Kang Ujang. Emang beli bisa ngibing beli? Ih, jangan salah loh. Nak kakak-kakak kini nak ini sudah diandelan. Nih, amun kita main lagi bingin tiang beli. Ayo.